كرسول قول صلى الله عليه وسلم يما يطفى صحابة مجاهد تاممنا شهادة بيازاكات أبا هريرة أنا بلال هنا ورضوان الله عليه مجمعين مطلنا لرسول نقر رسول مت صلى الله يتعلج النات حيخ أخواتنا እናትየው መጣች ልጅሽን አፍ በይው አልለው አትዩም እንጨት ሰብስቡልኝ ምን ልታረገው ነው ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ በሰው ስጋና በድንጋይ የሚቀጣጠል ነው በዚህ በእንጨት በሚቀጣጠለው እዚህ ይጨርስ እናትነት መጣና እንቧን ለቀቀችው አፍ ብየዋለሁ ስትል أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من دنا يازچበት شهادة يجبا انجي عبد الله ሱቅና ሚስጥር እንደምታወራጅ شهادة حسن الخاتمة ኮለ ያዘችበት ያቺ ምስኪን እናት ልትይዝበት ትላለች حسن الخاتمة